Boeing magana arindwi mirongo ine na karindwi, indege nini y'ubucuruzi Airbus A380, indege nini ya mbere ku isi y'abagenzi Cessna 172, indege nini ikoreshwa cyane mu myitozo yo gutwara indege F-16 Fighting Falcon, indege y'intambara y'Amerika F-35 Lightning II, indege y'intambara igezweho cyane Sukhoi Su-57, indege y'intambara yo mu Burusiya Airbus A380, indege isanzwe itwara abagenzi Boeing 737, imwe mu zikunzwe cyane mu ndege z'injyana muntu mu bihugu bitandukanye mu ngendo zikomeye MC Donner Fokker F-15 Eagle, indege y'intambara yihuta cyane Lockheed C-130 Hecos, indege y'ubwikorezi bw'ibintu n'abasirikare Consolas F-19, indege yihuta cyane yabayeho mbere Antonov A225 Mriya, indege ni y'imizigo ku isi Becus King Air, indege ikoreshwa mu ndege z'ubucuruzi Focus F-768, indege y'abaherwe Private Jet MQ-19 Repair, indege itagira umupilote ikoreshwa n'igisirikare Drone A-10 Thunder D, indege y'intambara yihariye mu gutera ku butaka Embraer A190, indege nto y'abagenzi ikoreshwa cyane muri Amerika y'Epfo Dohan Rafale Jacques MC4, indege y'intambara yo mu Faransa Mi 29 Falcons, indege y'intambara yo mu Burusiya Bombardini C2 G700, indege nto y'abagenzi ikoreshwa mu ngendo z'imbere mu gihugu. Wabyumvise neza icyo twavugaga n'amoko y'indege zitandukanye ziriho cyangwa zabayeho ku isi. Nge muri kumwe kuri Microsoft Imani Official, ibuka kumanuka hasi ukani subscribe, share, like ndetse na comment. Mu Buhinde Air India yari itwaye abantu 147 kuri wa 12 Kamena 2025, yakoze impanuka nyuma y'iminota mike yahagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege Ahmedabad mu Buhinde. Abarenga 200 bari muri indege baguye muri impanuka nk'uko byemejwe n'abayobozi ba sosiyete y'indege. Kugeza ubu umugenzi umwe w'umwongereza niwe byemejwe ko yarokotse iyi mpanuka. Abashinzwe ubugenzuzi bw'ingendo mu kirere kuri iki kibuga cy'indege basobanuye ko yahagurutse saa 4:09 hashize umwanya umupilote asaba ubutabazi, ariko ngo ntacyo yafashijwe kugeza aho habaye impanuka. Amashusho yashyizwe hanze na televiziyo zo mu Buhinde agaragaza umwotsi mwinshi w'umukara uzamuka mu mudugudu iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 787 Adrimeje yaguyemo nyuma y'umwanya muto ihagurutse. Ubuyobozi bwa Air India bwasobanuye ko iyi ndege yerekezaga ku kibuga cy'indege cya Gatwick mu Bwongereza. Byamenyekanye ko mu barimo harimo Abahinde 139, Abongereza 53, Abanyaportugal 7 n'Umunyakanada 1. Abashinzwe ubutabazi barimo bashinzwe kuzimya inkongi bamaze kugera habereye impanuka ndetse batangiye akazi. Imbangukiragutabara nizo zari hafi aho. Muri uyu mwanya imirimo yose yo ku kibuga cy'indege Al-Hamdibali yahagaritswe by'agateganyo mu gihe hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye impanuka. Ibi biratangaje kandi bimeze nk'amayobera matagatifu, kuko ku isi hamaze kubaho impanuka z'indege nyinshi zihitana abantu mu buryo butandukanye budasobanutse, hakagoma abantu benshi rwose benshi cyane. Impanuka y'indege ya Tenerife, iyi mpanuka yabaye mwaka w'1977 tariki 27 Werurwe, yaguyemo abagenzi 583. Impanuka y'indege ya Japan Airline 123 yabaye tariki 12 Kanama 1987. Iyi mpanuka y'indege yaguyemo abagenzi 509 bose. Impanuka ya Charki Dali yabaye tariki 12 Ugushyingo 1962. Iyi mpanuka y'indege nayo rwose ntiyaguyemo abagenzi bake, kuko yaguyemo abagenzi 349. Impanuka y'indege ya Turkish Airline 941 yabaye tariki 3 Werurwe 1974.
kuko yaguyemo abagenzi nayo ubwayo benshi rwose, abagenzi 187. Impanuka y'indege ya Airline India nayo yabaye igitangaza kuko imaze imyaka myinshi, yabaye tariki 26 Kanama 1947. Yaguyemo abagenzi benshi rwose, benshi, kuko yaguyemo abagenzi basaga 400 bose. Izi ni zimwe mu mpanuka z'indege zimaze kubaho ku isi zitangaje, zaguyemo abagenzi benshi mu buryo butangaje, hakagenda harokoka abagenzi bake, 1, 2, 3, 4, 5. Aba ni bamwe mu Munyarwanda yavuze ngo ni abazabara inkuru